Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manang ka man aja masih lagi. Aja na sila dah kasih mangurus supui mame itu lo masih gie. Ang kamana siya gagaling inaurus menilo galung menilo aja na nalina murus iro. Iya na tu tauriolo tanang kaya sa tolak bala maku itu. Na di na siya gapati na talupa je tu talupulo karu ni masak si karu talengi na ya tomi tu tapun nai. Apa iya tu talai di dia tapun nai. Iya pania punai ko ya lengi tahu ya tu orang parang masak dia tapunai ko dia talengi tahu ya kuidi male dia tapunai. Apa iya yang rewel tu capu buru bawang ya tu. Iya minalai tahu itu letuk ke sore mondri ya kuidi maka tani dia na letuk. Makoti ha. Yang nanti nak kena harta tidak dibawa mati dia neto membawa mati kui kumek bawa tapi alen ni garet tahu. Titip ke orang pasti sampai. Ama kiro, nanya tu sakai kewajiban na sama magi memang hak tak. Selama ini to limandre ko angkatowat tu na mesti ko mapandre. Itu ketundukan. Tahu dia lah dan syukur itu Pak tahu dia nak kemajasak. Nah senanya je mak galu cocok ni nang kami man tu galungin apa ko jaji. Mu aja me tu rente na mo kadaya pun. Ke gayolo jaji tu galungin ai di. Nang kami man na paki mu iya, maka dia yang magalu cocok ni namu tepuk mi atu na pole wae tanai ko pernah sabar ke pak galung na sabar na dupa se tadi na gatau dia na dupa se. Makiro. Itu kuncinya, Pak. Aja lalu tama bela pulo koro sakka papa salama ya tu napa ni tu ko makanja sakka Pak insyaallah. Mabela lah sah. Ya na sakka dia tapassu iman ca jelasan. Ya na tunan ri anak-anak icam mangkalinga baca kada magi je anakku na bat. Nanu dia nang pasu sakka nang pandre. Bayi ni yang para tu licok dong. Iya. Maka anu dia nama pacing. Iya. Na telu pacing an-nadafa at-tuhuru at-tazkiyah az-zakah. Ya ko makade an-nadafa paci carepa. Ya ko makade at-tuhuru hakiki pada jenne. Ya ko makade at-tazkiyah berarti pacingati. Ya ko makade az-zakah paci waramparang. Ina mo pe ko bate tak bisay warat tak ko dia nasusak na namo kasiratu tak bisay dito na may mapacing na sama hakikin na macarepa kanya lahiran na. Ya ko tandre yero mancajiharan itu na sama semua benda yang tidak dikeluarkan zakatnya dihukumi haram. Itu bahaya na Pak. Na sebab kewajibannya itu. Ini tapahangi. Ya Pak, me tahu dia nama ingat kok lupai ase. Pemaka dah magamita, makome makoto jago magalu pula. Aga jago. Betul na napano to lima kada nuta puang wasalama ipuang wah. Manri balawe puang balawe kasih puang wah. Sisan na manri ula emilodo si anu po sisan na nadupa na lupa ipuang. Kami ka makoro, tapi dito gago ko dia. Iya. Kamaja ke bago. Napa ni makari guruta napasa nga tapa ka nga lima kuna ko makamajasak ka kunin tatamba warang param magay ang kakaida nanigi pacingi warang paranna natutu ipo ng Allah Ta'ala lalamah kasolangi law hidale tapi nigi de na pacingi warang paranna nabuka ipo ng Allah Ta'ala lalamah kasolangi law hidale kegayasang angka tahu Pak si di juta gajina atau 300 sabu gajina si ulang apa guru tapi genak nanre badece wija-wijan nama sekolah angka tahu 7 juta gajina si ulang dia nule genak magai na buka ipu Allah Ta'ala lamah kasolange nasu dalek na sehingga dia namelo genak tapi ya tahu cek de onak polena na tutu ipu Allah Ta'ala lamah kasolange na sabari nak baraka sinin na warang parang angka tahu Pak komalasi anak na bodrek seminanre na paja. Angka toto ya ko bodres na mo nanre si karu dito na paja. Yang tanya Pak burasi dia juta. Magay Allah buka jalur supaya dia mengeluarkan rezekinya. Hati-hati kita. Maka magi na korostas Pak dongan na nabita. Pak dongan na nabita. Maka dia nabita po. Ulirang nga umakku lokori ko puang uli manyamangi
Tapi ia kodena depe komoli manyamangi oliram masusaka. Supaya dia tidak jauh darimu. Itu Nabi Tahi. Ya tu ayatna la in syakartum ya ko syukuru ko utambayah ko. Wala in kafartum ya ko demu syukuruki inna azabi lasadid. Jadi makotu Pak, mega tahu makotu waktu nama pojila kaina puak di sini ni sinetron na itamanam. Tempat rekreasi na lawi manam. Sisan na macanri lakay na napay moto masang pajatahan yun. Maka raja sikit na subhanallah, subhanallah. Maka macanri lakay na. Aga maknana yero. Pura ki noli pong Allah Ta'ala di saat nikmat. Tapi dito Allah, kita tidak datang ke masjid sholat. Maka napa boleh pong Allah Ta'ala. Musibah sebenarnya bukan musibah. Cara nami pong Allah Ta'ala supaya mak depeki apa nabi ta pura milawi oli ram manyamanga kode nalau oli ram masusaka supaya dena mabela puluk koriko ko. Itu permintaannya Rasulullah. Itu kuncinya Pak. Jadi aja lalu kong kadalik nalingi pong Allah Ta'ala aja tetap kelupa. Aja. Kong makanja ya sewe aja tetap kelupa. Iya. Dengar ngiro. Nah itu aja nasiaga. Nanya tobi itu ya pun naik Pak. Aja nanya itu Pak makai gatau na balu ni gabana na anak pembeli ulawa gang kasiku indo kasina. Ya ko mati bene monri mo pake. Ken rimelo lo na tania. Pak di masa dia nak bayi ni ko mati. Mak mega tu makun re mak bulawa gang kasiku sisa na masumba dosa rupiah sumbangan na mapandi ulu mereka. Kalau gaji tu lawan mugang kasiku mu tak dosa bumi buat bereng. Iya. Tapi dia tu kagak tahu penram akro dia. Nah, mau bersama na tahu penram insyaallah. Insyaallah. Ini penting saya wasiatkan. Jadi kan angka 20 siddi, kata maka ada 22 permintaan Nabi tak agak kongek tegere. Nah Nabi tak milawi. Papunco ka nga umurut na umak ko aja na malampe. Likulli sayin hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sabain. Nilaw Nabi tak antara 60 na 70 tahun. Maki Nabi tak namo maki buah dosa dito Nabi tak. Pak ya ko 500 itong umurut na naboto na mari minimal to pada tu tau boto to mangingi hatumi tay boto siapa aja yo pokon na mi pulo na tang umuro na palimatan re 30 tau boto na pa aja. Jadi nilai Nabi ta aja na malampe umuro na. Kemudian yang kedua supaya tidak lama dihisap. Ya ko cinampak mito de na mitay paresa. Ya kong kacama talut tau mi mancay cama de na mitay paresa. Ya nalay apa periode. Si galulu ya. Tahu ay. Makotiha anggota dewa makoto. Mako. Jadi kuncinya di situ. Aja na meta po, aja na malampi umuruna. Yang kedua agak nasabak maponco umuruna umakku ang kawilaw po. Palepi-lepi nga amalak madecena. Iya kodosa na pigaw eci di na tokira nga. Iya to patoki ipo kode na toba iya ko toba irubay mancagidece. Itu pamasin. Manja abil hasanati falahu asur amsalihah. Makanya maka dia kupigaw ko ci di deceng nawala ipo ang Allah Ta'ala mancaji 10. Tapi ya ko jamu pigaw ci di tominoki. Ya tominoki ko di mo toba. Ya ko toba inarubay mancaji deceng. Iya nakapan napake tayo na korupsi. Kuncinya to. Ini kuncinya. Kemudian yang ketiga. Agak pak dongan Nabi ta. Buang talengak keistimewaan untuk memberi syafaat wasarafu wa darajat aliyat rafi wa basu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Tapi melo ka mangilaw nasa Nabi ta. Aja nanya jaming. Tajamingan nga umakku. Idi jaming po. Maka dia pun Allah Ta'ala nangkan itu jaminanmu Muhammad dengan syafaatmu. Maka Nabi tadi ia miro jaminahku miro. Mi tahu kak kong kamatu dia tidak bisa saya jamin. Ini buat jamin. Makanya Sayyidul Anbiya kemudian diturunkan juga Sayyidul dari Nabi kan Sayyidul Anbiya dikasih hari yang istimewa disebut Sayyidul Ayyam hari Jumat. Dikasih istighfar disebut Sayyidul Istighfar karena diturunkan ke Sayyidul Anbiya. Maka dari pun Allah Ta'ala Muhammad ya pe ko maku itu podangi umakmu ya ko na baca muiji cangnya pak dongang ni
Iya ko asoy na baca cica na mate iya pa jamin mana sa ko surga ko tar. Iya ko na baca Muhammad cica ko wani na mate tu wani iya pa jamin ko surga ko. Inilah doa kata Nabi yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Maka di Nabi tadi gaga pak dongan na paturo po ng Allah Ta'ala na sabari. Boro matang na ibaldisi tari kecuali sajidul istighfar. Sebab po ng Allah Ta'ala jamin ni. Nigi baca kacicak kosoy. Namata ya tosoy. Maka di po ng Allah Ta'ala aku surga aku taruh. Dan itu dikabulkan. Iya. Mapuncok bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Dapat apa lagi? Iya. Sayyidul istighfar itu, Pak. Tak buka banyak ko HP tak matu, Google. Angka ko Google tuh. Tatanay ustaz Google. Aregi oko kita al-Facebookiyah. Pak kita nanti mako Pak tanya dia du solihin al-Facebookiyah, al-TikTokiyah. Tabuka tulis Sayyidul Istighfar itu akan muncul. Tapala lalu ya ropa. Namo cicem mita baca kosoy cicak wani baraka lopo ya. Itu kunci. Apalah ya roh? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kelima, agana sanabitta wattunna ipam meraja nabitta tamek pilalanna naraka macanne mitamanang irupanna pasesana naraka masuk inabitta samanna lobang atina nakwa malakda ima marenu makasana nabita maselang we iya ko tamay umak ko kuman rasay tati we matanna nabita uko babanna naraka dan iya ko suruga uki babanna naraka nabita tati we matanna iya naraka makutana aga patari ko Muhammad makri nabita pacalang yok ilalang ni taula deka nariko icalai umakku ang kagawat din nabaca umakku neraka nadena tamu ilalang dan itu dikasih agar nasa neraka podang umakmu Muhammad ini hadis sahih Pak nigi baca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat angka maka ada sabah marrat 3 atau 7 maka di neraka ia tutu ipintuku Muhammad supaya dia natama. Makanya itu sampai kotopura mas sempajang baca itu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya ko ya tarubay aja tatarini tapake inna Allahumma ajirna minan nar. Apa iya ko ni aleta mi bawang. Iya kona ipaciui keluargata nasaba angka dalelena ku ampusakum wa ahlikum nara jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Apalagi ko imak baca ini imak kunruto ya tuh alena ba meta masurung. Iya. Jadi Allahumma ajirna minan nar. Tapi hati-hati kita salah baca kai. Maka kamaki Allahumma dahilna minan nar ya ko makaraki Allahumma ajirna minan nar epot tapabelai ka pole neraka ya ko makaraki Allahumma dahilna minan nar epot tapatama ka ranaka mo makanja sisa iya kemudian aja na urampe nga manangi makadai nabita sinin na nabi mo limana pakakasa mulai kesempatan milodong saya tidak meminta untuk di dunia coba wattunna cara mana rogurut Taiwan ni Dr. Nur Taufik Sanusi dia baca itu kisahnya Nabi Ibrahim wattunna disuruh gere anaknya Nabi Ismail kan suruh gere tapi kami nam napujila da anak yudani nagere tapi natolay po ng Allah Ta'ala na si baway kibas padahal malah dan napuji nasaba nabi napigaw tapi diganti oleh Allah agak hikmahnya Pak
iya ro malaikat wattunna Nabi Ibrahim nilau dona ngisi di kampung supaya iya ro kampungnya ditimpa musibah. Nah sabak dena je gaga pada jana ampe nate koro kampungnya non sisa bermaksiat. Ini lau do ngasisang kada aja namu pasalama iya ro uno sisang ina tak deng iya ro to lima kasolang iya ro. Makadai malaikat jolo ajak kamang kamatu toba okoro nasa ngaga kode. Makadaga kode. Nasa iya kode ang kakama matu anak na jaji na iya romadeci nasa nga kode gaga. Tuli mapangawa makoro nasa bari ede to na pigaw iya na malaikat wattun na milawdon Nabi Ibrahim supaya ditimpakan musibah ke suatu kampung itu iya malaikat itu 5 protes tapi wattun na labita law makdakwa ko taib na irempak batu irempak potongan besi makdara pelipisnya nabita sanre o kupong ngajue maka da Allahu Akbar lolo to ajue lokko nabita non sanre nabita iya na malaikat itu 5 tengi Nabi Ibrahim maka da aja milaw doang iya na roba-roba wattun na nabita irempak alena pudangi nabita maka da ilaw do ko Muhammad dena nulle perangi ilaw do ko Muhammad ilaw mo kolori po Allah Ta'ala naiyak papole lo wakka ibulu na matemana ngero terempa ini ko unrola dak nama sumpa papi nabi na malaikat padahal iya na malaikat matkengi Nabi Ibrahim milaw doang di kampungnya biasa tapi wattun na nabi ta irempa alena tosi milaw doang Muhammad ilaw moy naiyak makka ibulu tapi aga nasa nabi ta saya diutus bukan untuk melaknat. Jika dia tidak beriman itu karena dia tidak mengetahui bahwa deceng ubawangi. Ya pe kode nulle ma deceng matu anak-anak na paya kodega anak-anak nanti dari anak cucunya. Berkat pak dongan na nabita. Taib satu-satunya na tempat yang tidak ada non muslim sampai hari ini. Doanya nabita. Jadi itu nabita pamaseloko. Yang pai makada yai di angkai hadir oke apalagi panitia kota maki rana ka macila katongan macila kaki na kigay monro nabita na pasalama ki pa na mapamuli ki kinro ki mi tau kinro ki kira-kira mi tau makada pacala kubur nangka suratul mulk tabaraka yung kini nabita surah al-munjiah iya ko muapa iya surah ede na guys ako pacala kubur. Apa angka salah pasek pak agak kisahnya itu dalam kitab salah muslim pasik ya roy sange salah pasek pas sempaja tapi paboto ternyata kepere pasik nih mas sempaja magala mengaji tapi ya toru jama-jama nanti loto boto iya na rewa pole botoran na dena tinro ko dena baca waqiah tabarakah dena baca suratul mulk nasabari na apala sisan na mate angkai pole malaikat ini lo calai maparotes suratul mulk o kuilalang yon na nasa ngaja mo calai nang kakailalan na nasa di na cocok na yan ataw to libote nasa cocok ni tapi ang kakailalan maka di malaikat epek ko ni nasa di lompuran ni Allah Ta'ala salama ang kakailalan na dapat di na calai ya kumelo ipek calai surah pas suka dari surah Al-Quran agar nasa Allah Ta'ala puran malaikat aja mo calai dia menjadi syafaat dari Al-Quran aja tamaselang. Nabi sudah nalini ukuro salamaka pak. Kenro siki ditahu man akhiru kalami la ilaha illallah pada halal jannah. Cumanya merek jingi pau pak ko dia magalak me mate masikir. Ya ko makada madodo pinami baca magala lagi dia nulis baca palai ko me mace. Dia nampak lagi-lagi me masikir la ilaha illallah man rasaki. Makanya walengi amalan ya ko megi matinro bacai la ilaha illallah akapata pulo sini. Dia nagaga pak dongang ibaca monrina. Tabaca ya ro kapata pulo sini matelu akapata pulo sini. Napaki matinro. Amalkan selama 40 hari berkesinambungan. Apa iya tu kotome matinro itu zikir penting. Apalagi kotome motok mas sampai subuh aja nata pakai alarm. Yan naro tapake. Kamu tuh alarm mo kukurangi.
Agak laram na korangnya Pak. Kat kullau kanal bahru midadan bi kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Tatapui tatik sia tami moto. Tapalan. Depa. Raji-raji tonga tu sa dibela. Kemudian okkoki matu lalaku buruk angka tau ipasagenay ki buruk na kega tau magala ay masidaka. Ternyata tau magala ay tarima pasidaka, tau magala ay masidaka. Tapi iya tu pasidaka ay aja tami tau tak diremoy namoria tatak angka apalan tapi ternyata pahala sedekah. Saya baca dalam satu kitab angka pengilauan na Nabi kedua. Puang, sininna umatku masih sedekah, saya mohon yang berdoa adalah yang menerima sedekah, bukan yang bersedekah. Jadi aku masih sedekah, ki aja nanti laudong, tapi tasuro ya rotomat terima mi laudong. Magai, mi tau ina bitta koria ki kotomak bere, nasabari itolak pak dongang. Makanya tau mat terima isuro mi laudong, nasabari tau mat terima pas sedekah dia nang kanaria. Coba. Angka kata terima pas sedekah riak puji riale deh gak ada tau mak berewe nih. Makanya Nabi temakna aja na tau mak sedekah mak belodong, tau mak terima. Aja tak kada bat terima kasih. Kata tu tanya lenga aja nasi terima kasih. Ayah terima kasih. Utarima pak bereta ilau doang ni. Iya. Tapi mi tau mau pinabita ajak kami ya tau mak terima de to ni terima pak dongan lah. Jadi riak tau mak berewe, tau mak tarima dek tau ni tarima pak dongan lah. Aga nasa nabita. Pun mengilaukan alengi apalang tau angkai puryorenui umatku. Coba. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Nah degaga tau ya lepas sedekah dia nama dia. Maka dia dapat pahala. Bukan dari pahala sedekah, tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Ajak tamasela masih dak aja tak ada puanyo. Dek, angka palana. Makanya tu cale itu magala emak bere, madari menre tu. Iya kah? Iya. Tapi pasangnya di recari cale ini emak bere. Pasangnya jangan niatkan sogok. Tania kengi pas sedekah. Maka dia pak bereku di uwajaki untuk loma todok. Dek tu wajaki untuk todok kak. Tapi ya pasti sedekah mudah-mudahan barakana nawat dina pasti runtuh pengalatala hajatku. Ya pe kodewale okolino ko pesurimun rina lenga apalan. Itu yang hebat. Ada seorang toko di Indonesia saya bincang-bincang di Kalimantan Pak. Podang kak de gaji na cocok ya ro tau ma pemilihan umum pemilihannya ro presiden pemilihannya. Deni wajah. Aja nang kagak duit masuk supaya dia na korupsi. Pokoknya murni agak nasar. Tahu masam pajatuh mati lagi stasi wajah. Itu kenapa enggak? Tahu masam pajatuh mati lagi periam pelukat di Pak Ustaz nama nasa kewajiban apalagi suruh bila mata dok. Kasih tahu saya. Napa enggak? Ustaz saya tidak pernah niatkan memang untuk menyogok. Demeton kau podang makanan ka di tala tato dok ka denangka. Saya berikan magai. Ya kolai matok dok nasa ngero soero dena sapadale ado sapa tu ya kodenan re keluarga negara-negara karena dia memilih pemimpin. Taruh nih saya menutupi pendapatannya hari itu. Kak lihat tuh akalan nai. Iya, napa labak mana? Iya. Tapi itu yang membuat saya berpikir maka memang niat itu penting. Niat. Iya, pakan jaki niat. Itu kuncinya. Jadi Pak Megatoto tahu Pak. Wajah apa? Aja Pak. Tapi dia itu nama dosa. Kok nggak tahu isogo si ba masogo. Dia nama dosa Pak. Iya, dia nama dosa. Dia tahu kok masogo tuh? Dia nama dosa deh. Kok kau stas makan nama dosa indah sana suara. Dia itu nama dosa. Tapi isogo si ba tahu masogo. Makrami hadis arak si wal murtasi pina. Tahu isogo si ba tahu masogo pada pada tamaranaka. Dia nama dosa. Aku mah dosa buat ditoba.
tamer ranaka, entah? Jadi pakanjaki. Pemilihan pemimpin mantu ke Pak Bupati, Bupati Nependra, atau kanjak mana tuh? Dega itu putra daerah yang asli itu luar biasa. Melo mana pada ceng kampungnya aja tak salah gara-gara ya roh. Gubernur makoto dua tuh. Kedua aja makanjak mana tuh melo mana tuh pada ceng kampungnya. Maka dah kaya nampak makanjak, magampang tanai pun Allah Taala. Maka lebih cara asam paja sunnah istihara kina palo matodo. Nama kagampat ti. Ajin ne kina pemasam pajak don raka minta petunjuk ya ko suju pacapuran ni talengak petunjuk po. Ke gawat di mapedecen. Ya ko pura ni nang kamacan ni makadaya ya naro tatodo mato ko surimonri deni tanaiki nama kada sampajangnya mate maka pura ni mapasati selesai ya miko makadaki ya anu makada tay pasiripungi palai ko tim sukses makada ya anu makada oh tajan ni lepasi jemu manang ni salu manjahula ale na pusa namu di macoto pusa ken rimelolo na de na si jemu nama kira itu kuncinya Pak nangka petunjuk na lengi nabita. Yang bahaya itu kok imam, pegawai sara, pemimpin tidak sholat istihara kemudian mencoblos, so fatal itu. Iya, makanya saja kalau ditanya mana yang terbaik, maka makan jak mana. Tapi kalau makan kamu pite, saya harus istihara. Tidak bisa langsung Pak. Nah dia ini risah kalau kamu dece. Nah ini tuh sampai kau tomang mau lu pakai ki aku batanguti, Pak dia itu gak batanguti makjik kok melempu mana. Dia kagak Pak. Yang tu nak kada tong tata bata ko nasaba lempu mo basikal di nasaba agat tengah kawali ko nasaba ada tong ngamusan rindo ambo tama pasilang alay sipa na way enalay mariawe na niga kigunan na lo pada dari pancaji. Dek to tu gaga batangot tipa kumak buay itu pasti jantung na jolo pita. Dia na pita buana. Betungan na setiap segala sesuatu awali dengan hati. Keikhlasan. Pada itu lokai Pak ya ilalle pede mapute itu dega kalau lala pede mapacing isaliwang ilala pada pada artinya agak bicaramu pangkau kamu ateka mu minasamu pada mana aja nele mu kole mu pogau itu pesannya Pak Mega tu toko kyolo ta makade iye sisa nama deki makade biye itu makade iya napa ni lokai itu kodenang kana buah ni tabang pasti menrek colina. Dia na melo mate. Betungan na aja musalai wilino ko dega ga asel mo parola. Pa dewa rolay podang. Musalakay jabatamu